Tunchum Zirna Huanga chuan Govt Mizo High School Thul sang ni somni pathum episode li na kan clear haudona ni Tunchuma chuan beauty and wellness te arts te le food court lamte kan clear haudona tin pulal nun puya sha sel Thul organizing chairman komna te po kan clear haudon bokani Thul sang ni somni pathum an buatsaih chan hi Zirlai Naupang ten an thiamna theihna finna kutthem thiamna mangchang hriat na phawchhuah sakle pian pui theina ti pun sakhi zirtirna in atum poimo ani awangin he hun hi buatsaih anni ole he tuna hianin kabula Thul sangni somni pathum organizing chairman pulal nun puya sha sela oma ani hi Govt Mizo High School a teacher thoklai mekani a zona te kan han zot lok don ani aka pu chibai ule hey exhibition in nei hi karon tlo a pui kan ti hle meya I he mi Thul sangni somni pathum hi engtianga engwanga buatsaih ngei ni le ne ai hi school in calendar kan siam sa ani a voin ni le nimina mi turang khan mo chu naupangte thei na le thiamna te an fin na te hai chuai kan ril ruwa oma e Thul om zia kha I she thau in keringa Thul chu mana ma lai to in Mizo ten an thil tha an da khom na ni chuwang ten naupangte thin lunga thil tha an thiamna le fin na e chun khom na kha ania tulai naupangte talent nei tha tak fing le in petak tak ten dia chung an thil thiam te chu holan saklo omi kan uyani chunga an thiam na le fin na hantar chona na kan buatsaih chu ani ber mai ani le hey co curricular activities shang hi in nei ni in kan sha engtin nge hemi Thul sangni somni pathum buatsaih tur han school activities engtin nge in kalpui dan le nia admission an ti tira tang khan kan school hian co curricular hian ti thei sang kan nei ni tuna kan ti lo hian sema sajok tai langin foot antinan sports ma po football kal du ka football chang coaching kan petani boxing and oma ti chuan badminton and oma tingan sports apo thil chi sang tin tuna po arts te beauty and wellness te tin IT te kaka antel na tru kan offer vekani tin Christian be shampoo de kan nei tani kangka ti big hun big kan nei ya chuda chon anti amna kong develop tur khan Zirtirtute ngan chan kan lak pue coaching te kan tia chummi kal zelina anti amna ra tuna lo lang sok ta hi ani ber mai no pa hopan an limpuin karinga an zirna te hi ti boy phaim zirna tila ka poi molai chu ni exam mi chu in en chinna pakhat chawani chuan heng zong i zirna ni vekani ti tunlaya I NEP chuan ni vek to khamo chuan heng zong i zirna ni zoka voini point muin karinga attention sum don an lo ziranga attention welcome ten lo ziranga nun ho na chi sang zok khani ta chunga chu an tui zong kan develop zirna kan naya ke mani chuan ta chuan manilok po te san ne ya te sa thei to kan chua chuan heng ang chi lim nang chi zong po hi lim ve ro se naupang te hi joyful learning pe ki kan tuma chumi school atana in buatsaih chu kan ni van heng zong I zirna kan ngaya zirna ti boy lo mai ni loin an zirna kan develop kan ngai de ma zo kan ni ni e ti ro nun phung engkim me khai ta han zir tu ro omani ti chuanin engtin nge hemi exhibition hi nang mani school chawina abi taka in kalpui ani na kuma te po kalpui le zelin tumem nia pathian in remati chuan kumtin e university ina virthi an tiang deula kian kumtin ti hi kan cha ka amar chu kan pute thuani anga tun tu mayan headmaster pathian in min pe kan van nei kan tia engkim sum le pa ya ui box silawa tin Zirtirtute kan nei tha kan tho na tha box siamo e pathian in remati chang kan ti zel thai mai omange o ti da chu kan ril ruwa oma amai ro chu thorim hi ngai ve ko moya nakina kan la soi ho le in karing no pangtin kai shwai dan po chain kan sha he animina te po kan local to avoin hi ti han school no pang chi sang hi kan hmuwa hemi school no pang school dangron kal te hi in rin ai nan thange in be se ai na sange ti ve khamin shil la ti ro kan rin angin an thaing ga siamo ajan chu mi an lut ve kan ringa tin nuam pon ting ga sia nimin kal de po ka chama kal ka laidar ni le chan ve kalam in la ho na nge te kan tia nuam an ti ve ning ga siamo chewangin mi kan somten min lo ngai lut saka school sang te an local train kan sia an chunga po kan lo me mani hey ni stol sang han kalila angak tu te ani emaw atlo tu te ponan hlimpui hle ti kan sia in kalzel na tura do sakna kan hlan chewa ti chuanin atop na nangmana I ve soidu te neim tunlai chu zirna hi
kalphung hi om awangin tun ang zirnai kalpui zer theitela acha om mangi okatia naupang ten talent sang sang an nei ni chungjinga chon tuna poson nakina in en thawin karinga tuna heng exhibition ba ga yan mortality rate han ti te Mizo kan thi dante aizol AMC area chunga veng sang sang mithi dante mithi chanchin te kan lakhoma zuk le muam eng anti MT lote chu tuna kan thil te yan kan rom tam pong hong ani doning ka sia chulaya Mizo kan tin sa te zuk le muam kan tin sa te tun na hen tun tu mai kan zir chiang ani baga so in ron wing ka ringa in con paper ti te no pangauka engeni mana chuan ani mai te ya I an zirlai la te kan zirtirtute kan chan pui le ringot ma se voini chuan laphua thiam turin poetry ziak thiam turin kan buatsaih so le kabu de point muin karinga katiang kan naupangte na an thiamna develop zel tura sarkar le school in ma kan lak zel te chuan naupangte yan kan ram le namtan an teine te that takin sor chhuah thei karinga hetiang konga malak zel te I atha ka ti khop mai ale apoi mo khop mai han soi zaw vak te po cha ko matiro akan du tok photanga inkom na hun chatak min pe ka wangin kan lo me okay pokal lo me ole helai mun hi art and craft an pho chhuah na mun ani a helai a hianin naupangte kut them thiam thil chanthem ta kan pho chhuah ka helai a hian boy pui tu te anoma eng thil ngen siam chhuah te clear ho na hun kan nei don ani ole amasa in ming le in class te min shil them Coming to Stephanie Vanel Philly ani a chuanin class 10 section G ami Coming to Lian Sang Kimi ania tu na hian class 10 kanya section F changin kani ani chuan helai mun nang mani section B ginia in siam nge ni Art and Craft Club hi kan om shim shima category sang sang kanin chena chu ke mani hi Art and Craft Club kanya chuanin I door hi stall shan kan neya chu ke mani hi Art and Craft Club in hei kan siama ke mani stall ani le hetia in thil siam chhuah te hi en ho na hun te nei la tro ti chuanin helai bi khi enge ni aming hei crochet an la phiar an mani in I kartlona an phiar ve aron phau chwa ani chuan ki chain a tin siam tin ani mo bag keychain chuan rose te kan siam chwa ka bag chi sang sang kut kor ti te phekhok no te phekhok ti te po an siam atlang pui na ni le heng ho hi cheng eng zat man nge cheng ain anglawa ate deuh hi keychain ho hi som hi te chuan som nga te bag te chu za hi te pon kan ti chuanin heng ho hi min shil fia theim Bwara shui le fevicol manga kan siam mania chuanin hei I thil sa da chan te chuan hei ti tray ti chuanin heng ho hi art club ami te khanin in siam ho vek ani anga ti ro ai ami malte pon kan siama chuan a hu hau te pon kan siam ole ani le hei voini ani ni na ani ani min lama ten shal chaim kan shal cha chuanin kan shal zau veka voina po nimin lama po kan siam chop le a ani chuan ni zan lama te point boy hle don ani mo kan buai khop nei ani chuanin art club bi ka hianin mi engzat nge om zeule I kan mi som hi vel ang kan om helaya in thil siam pho chuak tur hian ni engzat vel nge in buatsaih car khat le tlem vel kan in buatsaih ole voin lama te po tam de in lo shal chuak le ngei don ne kan lo me ole anni hi art club ami te thawan ni a helam section a hianin painting section a oma mi pui clear theile shal thei te pun an pho chuak ni in kan sha kan han zo chiang don ani a helai hi students te na in zia vegem ni students te hian kan vai in hei Friday ing lau kar to ba Friday ai harin trai ai harin kan vai in painting te kan siak khau chena mis te pon min pui chira ni chu kan kai mani kan lau experience tan te chuanin exhibition bi ka har kai mani experience sa kan nei theina turin ai an mani hei kan material hi min tum sang ve ka tiang kan sha thei turin min tar lang sa kan ni chu Zirtirtute te hian chuan hei in painting hi han enila sol ti hi a in ziak fur meya in shal na sa to hle ni mo hemi lo achen ni chu hon thei lo anom china achen ni chuan an hon mai zela kan shal ne ve to hlom na tu alom khop ani chuan kha helai mi hi han zo ta chela a moi box si a sol ti a in ziak to heta pon hi engzat man vel nge niang hei ke ni chu kan shal ta lo chim chim a canvas man ba ki kan lan lo a hei za som lian man kha ne ta ni chu chuan in kha
za somriat thawang khang kan shal ni chu a chen hi chu za som nga ten kan shal ni chu za somriat man te kha chuanin ke man ya han Mizo culture hi za hi nuam ngan ti ni chu hei remain hoi te ta pu remain hoi te ta man chung nu la ti ve te za nuam kan ti a chuanin nang mani a painter ho ri ruwa thoda nang ang khan in jak mai ni mo chi chang ho chu ti chuanin ni min le voina nen engzat vel ngin shal tong kan za hi tian paper ha kan ni ko zel ma se tu na tak ki chuanin som ai chang a shan hem ve to thawa ani le le painting pang ai chuan mi som thum ve li kan oma category sang kan in chena wang khanin a thei khan kan paint deu to kan ni mai ani le nang eng category ngai ni le ke mai to pi painting a hanin ali darang kha kan ni ve ya chuanin tian painting kai ma chang ka khoi pin ngor ani chuanin na china khanin I ming te I in class te kan lo soi kan la soi lawa min han shilla te ro coming to that sang ke min ya section F acham kan ya class 10 na yan ole he aya painting moi zok te po in lo ti chhuange kan be se a kan lo me ole tuna hian school twal zola kan omme ka helai muni firing gallery omna ni a I heta helai hianin he school no pang dom tak mai komna hun dur kan komna hun kan nei do na firing gallery hi tu te buatsaih nge ni sabi sa tate chu enge NCC nge eng pol de lekina buatsaih nge ni he form te in nei chap me helai om ho hian min han shil ja te NCC ten hei kan siam mo tu pon kap thinan rifle hi kaka kan program ve shim shim kan ti tu shim shim hemi rifle ka hi item sengjat nge om item tayan pistol le rifle kana cho om ni me I amanza de nang lawem nga man za chu in nang aka za thi nang lo ni me ole ani le ni min atang khanin in lun le me nang mani hi in lok don thokhatem lo kang o tuna pon ya paisa kan lo tam tol tok ole ani kan lo me ole he shooting gallery bula khanin hela hianin he NCC nu la ho ni om tak an lo chu kho ma engen ti kan han zot vel don ani hela ya han engen ti le hela hianin ticket lo le tur te kan la boi puya chuan hetla ba silai kap tur hau kha ticket kan lo zor ani le NCC hi class engzat nge ni tlang pui cheu ke mani hi class 9 vek to na chu chu kai mani hi class 9 ani le NCC hian enge in ti ber he achen chu security ate pon omni kan sha engtin nge NCC hi hemi thula hian eng in poi mo na min shil them ke mani hanin kan ke mani ha kan duty deu to pa chuanin NCC pangai hau kha duty turin min thang chok le ta chuan ke mani han NCC hau hianin item chan big buatsaih kan nei le ta chu ta chan sila ka te chuan ta dar chho tiang te khang hau kha NCC hau kha kanin ke mani hau kha kanin hei tender le ni chu hey in exhibition en hianin nang mani helaya om te hi in lun le maya in ha to em ha lo ke mani han nong kan ti ve shim shima an nong kan ti mai ale kan lo me ke ni po le hela ma hianin dart show station a oma ami pathuman lo duty a hey nimin atang khanin engtin nge in lunem lun ve pa ngai tian kan awan lo ka ve mai ze voi khat demi dart show man hi engzat nge som ni man hian voi thum ati thei chuan price te omem so alai ta kan kho fu son som nga chuanin lo te nom ve to em chung chu om ve chu to mai ale chuan in chaw to em ai chao lo ani le nang man hi class engzat nge ni in ming te min shilula te romal te tein class 9 ania ka mi chu sila rat felini class 9 Marilyn ma som kimi class 9 zo hmasawnna ole kan lo me ole he helai muna hian adventure lam boy pui tu ten oma kan han zo chiang do nanga eng class nge ni le class 9 in ming min shilula te ro in do tin la ming sangi pa chuao class 9 thau hmawngaia class 9 section D chuanin hei in form min ha chap me NCC boy pui big nge hei eng tiang hwai hot nge ni NCC airing home duty na turnya mo chan NCC airing chau kan in chen sanga kita zip line ale tilai commander bridge ha kan in chen sang ani chuanin helai until ti lai me khi enge ming commander bridge chuanin helai hi zip line hi chu chuan khilaya khianin kan mu angin a shui wai thak na tur te pok hi omnin kan sha khi tiang te khi enge ming ki repelling ania mo te
hian aron wai kha ajan chuanin heng ho hianin wai man te hi nei em engzat cheu nge ni mi han soi sak lela school naupang tan cheng so mania puting tan somni ole chuan in hlok tho khatem hei kan lok ve tho ani le in be se pha nge in be se phawak lo a phave tho kan be se ai sang ole kan lo me o ke pole ole tuna han government Mizo High School vocational building kan oma I tuna hianin helaya hianin beauty and wellness an kalpui me ka engtiang chi in nge hi an kalpui dan kan zot don ani apa sain chi baile hei tahan beauty and wellness in kalpuya thanglampang building a po khwanin an om tho ni in kan sha enge inin angem engtin nge hi in kalpui dan hem tun exhibition a big atan hian hemi building a hian I kemani beauty and wellness hi kan omamo chuan khutila ka chuan a reception ang deuh khan manicure le reception che kha kan da mi a kom hu exhibition a local te a kom hu tur khan hetila room hi a hlat deuh le ka wang khami kha kuda reception le manicure kha kan om tira chuan khata chang khan heta hian hemi building a hian an ron tir chho chin chu exhibition a kanin buatsaih dan ole helai building karon thleng chawa he customer hi in nga em khop meya I helai athok tu te ti me yang mo students te pon anin dai lo ni in kan sha ti chuanin vocational education a hianin engtiangin nge beauty and wellness hi in kalpui class in pek dan te min shil them chang zokin school pa ga yang ai chuan I curricular activities sam diwa hian school hours Friday chu pum hi CCA period a hanan ta heta han beauty and wellness su khata han class kan la me yamo class 9 le class 10 hi khami chu pum khan kalak chhok beauty and wellness teacher pakhat cha ka ma ko ma wangin khami kha class 9 le class 10 kha kalak chhoka Friday chu pum ma cha ka khata wa khacha class kan nei tina ni chu ani le me chha minute lang pui ke ma hi chu student me cha de ve kania I CCA period ha ke ma di chu interest na chewa ha kan kaltir wang beauty and wellness tui big te chau kha tuna han an la ni ani chuanin Zirlai Naupang engzat vel ngin neyang tuna han class 10 han som ni atanga som ni panga bor velan omamo chang class 9 han som thum velan ombok ani chuanin hemi exhibition a beauty and wellness kalpui tur hianin bungrua te hau takem hau tak ve agra chan chu hey mi enge massage cream enge mo ne bungro mangchi ang khamo hey man zo the ang kha kan ke ni chu kan nga sia enge practice nan lo mamo hemi exhibition tur tang khan enge mamo khan nga ve lu tuka chu enge poisa bo kan deal swak nem exhibition bi ka tan hian chuan sponsor ta khan deal ve bo ka mo chuan kan mamo nem ti na chuanin hey VE mo vocational education chu ti hianin hlotling takin in kal chho pui mek zel ani a in Zirlai Naupang te hi an le khazir piala ma hian hen mi an thil zir hi ei zonna tlakin an ziri ni shaem an zir chuan ka sha chan chu an mani hian an tui ve hlom re ulu tukamo heter class 9 b ga manicure le pedicure kan han zirtira ina te khan poisa lak luna an lo hmang ha lamo khatia khan an mani hi an atui akan la kan diboka tia kha chuan e zona tlak chuan an hmangin ka sha ani chuanin Friday tin kha class in la ti kan lo sheta a ti chuanin nachina han headmaster te po khan ron soi veta I dor thein in omreng em Friday tin khan Friday tin hian mo dor the teacher he school teacher te hi chu arong kal ve ne china ma se ador ang khan a poisa kan la lem lo da a thlodin in practice nan pa khan kan lo hmang chin ole ani le atop bernan I kan han zo lem lo chenang mana soidu poi moi nei te exhibition hi nimin le voin cha kan tia kumdang zela kan ti kan be se ya chuan kumdang atpo nge am tun kum a chop chil lo de ha kan ti kan ring to chuwangin na kuma te po miron tlo cheu turin kan som cheu che hun chatak min be kan lo me ke po lo me ole hei helai muna hianin an lo khoi mol me enge an ti cha kan clear how don ani iming le I class min shil theyem ka ming chu ma som tlang in ya class 10 section B kan ani le tuna han enge ti mek tuna kan ti mek his ka massage nya lu leina hei lunal tukte kan massage swak shin ani le hei beauty and wellness lampang hi itui pui shim ami tui pui shim kum tira changa kala ngalan ya sisi ani le ile khazir ba ka e zon nan iman thei ring em thei ka ring mi sa min je te chabo ka kan
kan chor tangkai thei I lok pui hle ni mo lok pe he ale kan lo me ole hei hela ma hang kan zot lenga I ming le I class me shil masata che ka ming chularin ominia class 10 section B a kani ani le tunin ti me ki nge ni tuna ka ti mek hi shampoo ngania lu kan su a ha thlakem ha thak ve do ani le hei beauty and wellness a hanin thil ti sang sang om ta enge no mi ti ber shampoo hin wang ka ti ver ani le thil dang te poi thiam thawang dro thiam thau chuanin I zon na tla ka inga yem I thil ti lai me khi imang chun zom dong em na kina I le khazir zo duang mo ole kan lo me ole hei hela ma hen a group zong den an lo che engen ti lai me khi kan thiranga amasa in class zat le in ming in soi cheu don na Coming to ma som sangi nia chuan class 10 section F. Kaming chu ma som dong zel nia class 10 section F kaming chu tilaram tiami ni a class 10 section B ani le tuna in thil ti me khi enge ne Hair spa. hair spa ania ti chuanin beauty and wellness a han enge I tui pui ber Here. hair spa hair spa. nang facial chuan heta samlam chi shim shim mai ani massage te po kha oma ti ro tle min ha thlak de win ti mi nga tinge Anwa ha thak ve thaw chan chuan tha te ka manangai. thak manangai ni sa ani le I nakina le kha in zir zo huna te tuna in thil ti lai me hi e zon na nin mang zui du angem man tlakin in sha em Ringe. siam aman tlak lu tu aman tlak ani le tuna po pocket money mu chhuan nan te in mang to em mang ve to mang to mo le in kal le zia na tura du sakna kan hlan chawa ole hei hela ma hianin foot massage te po anti melan boy mu me ma se zo na kan zot lok don ani ming le class me shil thayam mercy lal ron moi class 9 section F kani tuna mi hi enge thil ti lai me ki ming pedicure ane pedicure hi a step thumna lina bor velane hi scrub kan ti me kani ani le beauty and wellness hi tui puyem no ami ti em nang ma hian atira changhan ka tui pui to panuam ka ti top beauty and wellness hi so ile khazir te ti boyem ati boy emaw po ka shelo ani le I nachina hangan zo tak ang khanin ile khazir ba ka hian nakina lekha lo zir zo tala e zon na ni man imang dong em man tlak ni sha em kamang du anga man tla ka ni bonga kalaw mang talawani pon part time mang chuan ka thoreng du ka ring ole kan lo me ole helama hianin kutin chei moi laman lo ti mek boka an boy mu pa helam pang po hi in class le in ming te min shilula kaming chulal chapui nia class 10 section B nang kaming chu til hoi zwali nia class 10 section G tuna in ti ber hi nge ni tuna mi chu press on nails ai nang be mi inang ani le I beauty and wellness han nge tui pui bi khemi nail art hi tui pui bi grawa mi nga ti nge khoi big na chan hi hai tuna tak chuan facial a keima chu oma ma seng anin dei lo wang ka pui ani cho in thiam vel vek thaw ni mo kan zir vek ani le class lak te no ami tiem ti chuanin in chan te kan zo ang thau khan tuna pocket money nei nan te in mang tem mang to in lama po kan khoi ve chin ole ani kan lom lu tuk ole hei tuna hanin facial ti na hmuna kan lut le I tuna hianin hei facial an ti mol mol me nang ma hi I class le I ming te min shilla kaming chu sterile chan chha ni a class 10 section D a ka omani I ha to em ai ha lawe ani le I beauty and wellness han thiam bi kreau te nei em enge I tui na bi keima hi beauty le mahan ka tui shim shim ma chuanin many pedi le facial am pang vele ka tui zwal bi ani le entikang class in lak thin hemi bi ka hian Friday chon pu mi CCA huna tai han kan mangchin ani le ile khazir pya lama he beauty and wellness e zon nan man tlak ni sha em I mang dung em man tlakin ka sha man po ka tum ani le tuna hanin pocket money han hlo chhuanan te mang to em mang ta I hlo nem tem
ô ba ngài về ale kan lo me a cái phần lẹ ole hei helai muni kan muang hian food stall ani a naupang hawin ti hianin an ei tur siam te an chhut puya an lun cher hle me helai a hianin engtin nge food stall hi an kalpui dan te kan zo don ani I class le hming te min shil theim Class 9 section G mi kania kaming chu arlel pek luang ini nang mani hi I engtin nge team ang dewin nge inom food stall hemi boy pui tu te hi engtianga inform nge in ni le o team ang dewin kanoma baking te pani puri a mixer te lassi siam turbik te kan oma tikhan kan in chen chang dia ta chuanin khatiang hau kha hun khata tikhanin kan siam khom top ani chuan voin ni a hianin ei tur items menu engzat nge nei menu hi I alu papor kan nei chuan lemon ice tea kan nei boka lassi aron thlenga chuan cupcake pani puri le mix chuan pickle ti sang a ombok nimin lama te khanin he inthil siam tha kan ei cha ka ron ei te kha kan tuma ma se engma khala om to lawa in sold out na salu tuka voinia hianin engtin nge in buatsaih le voinia I nimina kan shal chhuana satvela wang khan pathian zara shal tur hi tlem tolu tuka mo chu wang chuani I voina po hian kan shal zo thei chu kan ring ve thau ani le food stall la hetianga om ho hi a in team hi tiang o in team hi mi engzat nge om chewle kan va hianin ai ziak lut kha chu zale ti kan ya mo ma sengin ati tak tak hi chu somnga le ti vel ba kan ni lawang in ha om sia tu ro chuanin khu athanga khwanin ei tur siam mek te pon omani o makhung khu enge an siam momo an steam me kamo tu na khwan chuanin pani puri papor turte an laukang chuan alu te an laukang chobok alu papor turte dorang hak te anom rolin ei tur lo siam mek te pon omani mo in dai zai hle me in ti thiam kan tia anakina po tui de ni lo siam zel don na ole kan lom lu tuke ole he kabula hianin thul sangni somni pathum chim tu te school no pang dom tak tak mai te andinga khoi school changa ron kal nge ni le in ming le in class te min shilula Saint Joseph Higher Secondary School jengkal kanya kay mani arts block lampang kanya kay hi Steve laram sang aral de kanya okay hilat na sang fan chun class 11 arts ani le voin hin rong kal voi khatna mi hostel ar kanya kay mani big chuan arts pum pui to phi kan lo gala kay mani big ka chuan chuanin voina enge in tlo to le lai science exhibition le het lampang mi item chi sang han siam ho vel hang kha kan to kwal zipline a dekha din waem zipline ha ta wei ngam chi lawa wai ngam chi ala mo ani le in tlo to zong zong a khanin enge mu no min ti le no min ti de ber puin ti vel dekha min shilula lok kha kho mai hei apui lu tu government ju alien chimshi mai tiang until hoi hot chimshi mi ju apui chimshi man nuam kan ti ke ni chuan le nang sei bero science science exhibition te lo nei ta dai vel a hol hun thang hi anuama chuanin zirlai tan phei chona man hla kan thil khian ai lo te kan khiat pha zirlai tan phei chona man hla in school in hoi hot ve sen tiem ti ve tho mai ma se hei government in tia government hi achang tlung apui kan ti ber government in ti chuan ole inkom na hun chatak min be ka vain kan lo me ni po kan lo me